lapho manje. Right magic. Ake kumnandi ke makunjalo ke lapha ke eDavidton ngaphansi kwayo lapha ke imbewu enhle ke Youth Development 2025 ke ngila ke nomfana waseKasi ke lapha ke uScott Maphuma ke lapha ke umfana ke yona ke artist lapha ke eKasi ke kodwa namhlanje simthola ela ke edlala ibhola ke uScott Maphuma yini nje ongayitshela abantu ngembewu enhle Akusho akukho engakusho kumina Khotman lami yabona. But then imbewu enhle i-tournament ehlanganisa iKaslon, you understand, more especially makuyi festive season uyazi ukuthi sibhekane ne-problem yabo-drugs yeah into abo-crime na so at least ama-tournament afana nalawo or i-platform efana nale iyakwazi ukuthi ihlanganise ama-gents sikwazi ukuthi sihlangane for leyo ma-hours nyana sikhohlwe ama-drugs sikhohlwe insako yabo sikwazi ukuthi sihlanganiswe ibhola and stuff. So shout out to ama-Khotman ukuthi ahlanganise into efana naleyo nathi sikwazi ukuthi sivele sizo-showcase ukuthi sihlangene yabona ezikasi music ibhola understand everything. So yeah i-platform nje sharp for amajita for ikasi understand and for yeah it's sharp. Esho kanjalo lapha ke uScott Maphuma ke kuyasijabulisa ukubona abantu abafana boScott Maphuma ke abangama-artists waseKasi makhona imidlalo efana le babuye ke bezeKasi bazothi madoda nathi sikhona ke siyayazi lento sizonikhuthaza nathi ke lapha ke sizon encourage ukuthi ningayiyeki ke lento le lapha bakhona ke uyoungster ubuya la eKasi uSihle Nkosi ubuya la eKasi uCowboy ubuya la eKasi lapha ke lapha aba boys lapha ke baningi engababala ke ababuya la eKasi ke lapha ke nangu uScott ke ubekele into ngibona efana lapha ke ushaya lapha ke i-free kick emnandi awutshela bayazi into zami yazi into zakhona Khotman nami ngisathi ngibonze lezinto ngisazazi nayo yabo kanti ayina izohlangana nje. Thank you Scott Maphuma, thank you Mtaka baba, thank you Scott. Ngiyabonga Khotman. Asimshaleni izandla bafowethu.